Wapendwa katika Kristo Yesu, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni wenu Pastor Chuma Orebe Ministry. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza neno la Mungu. Unajua neno la Mungu linasema kwamba kama tukikaa ndani ya neno la Mungu tutajua kweli na kweli itatuweka kuwa huru. Wapendwa, kukosa neno la Mungu ndani yako cyangwa se kubura ijambo ry'Imana muri wowe abaru kubura Imana. Udafite ijambo ry'Imana biba bivuze ko nta Mana iri muri wowe. Uko umubiri ukenera kurya ni nako ubugingo bwacu, spirit yacu nayo ikenera kugira ngo ibone ibiryo by'umwuka. Rero ibiryo by'umwuka aba ari ijambo ry'Imana. Iyo uri umukristo ukaba utagisoma ijambo ry'Imana, ukaba utacyumva ijambo ry'Imana, ukaba utacyumva Imana ivugana nawe, kuko Imana ivuga mu ijambo ryayo. Tubona Imana n'amaso, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana twumva iby'Imana ivuga, ndetse tukamenya no kugendera mu bushake bw'Imana, kubera yuko tuba tuzi icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Rero bakundwa, ndashaka kugira ngo muri iyi minota mikeya turi kumwe namwe, nagira ngo mbaganirize ku kintu cyitwa ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana, ama neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana rero ni nabwo butumye uyu munsi wa none nge nawe turiho. Ntabwo turiho kubera ko hari icyo twatanze, ntabwo turiho kubera ko hari amafaranga twishyuye, ntabwo turuta abantu bapfuye, ntabwo turuta abantu uyu munsi bari mu bitaro. Ni ubuntu bw'Imana butubeshejeho. Tunaishi kwa ajili ya neema ya Mungu. Sasa nataka mpendwa usicheze na hii neema ya Mungu ambao uko nayo siku ya leo. Ntukakine n'ubuntu bw'Imana butumye uyu munsi wa none uriho, butumye uyu munsi ubyuka, butumye uyu munsi wagiye ku kazi, butumye uyu munsi hari ibintu wakoze bikemera. Kuba wakoze bikemera, kuba wariye bikemera, kuba wagiye ku kazi bikemera, nta kindi cyabiteye. Ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Ntabwo twavuga ngo ni amahirwe, kuko amahirwe ashobora kuza kwa buri muntu wese, ariko ubuntu ni ikintu binafsi, ni ikintu kiza ku muntu. Ntabwo wajya muri botike ngo ugure ubwo buntu, ntabwo wajya mu muhanda ngo ubutoragure. Ubuntu bivuze ni bya bindi umuntu atarafite uburenganzira. Iyo bibaye kuri wowe biba ari ubuntu bw'Imana. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mwitangira ibice 6 umurongo waho wa 8. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka nsome mu ijambo ry'Imana kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari wake wa 8. Lakini nuru akapata neema machoni pa Bwana. Noa agirirwa ubuntu imbere y'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kumwitangira ndetse no mu isezerano rya kera abantu batwagwaga n'amategeko, ariko Yesu ari we buntu, ari we neema twahawe, aza kugira ngo atuvane mu bubata bw'ibyaha twarimo. Bivuze ngo iyo umuntu ari mu buntu bw'Imana ntashobora kubura imbaraga zo gukora icyaha. Ubuntu budukura mu cyaha, ubuntu budukura mu bubata twabushywemo, ubuntu budukura muri karande, ubuntu budukura muri kintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma twigenga. Kuba uri mu buntu bw'Imana bitandukanye no kwigenga, bitandukanye no kuba ikigenge. Abantu uyu munsi wa none bashobora kuvuga bati twebwe rwose turi mu buntu, twagiriwe ubuntu, nubwo twakora ibyaha, nubwo twakora ibibi, nubwo twaba mu mabi, turi mu gihe cy'ubuntu. Nagira ngo mbibutse ikintu kimwe, nyuma y'ubu buntu turimo,
nyuma y'ubu buntu twahawe bwa Kristo Yesu hazabaho icyo bita urubanza. Urwo rubanza rero uramutse witwaye nabi muri ubu buntu bw'Imana twahawe, ukitwara nabi, ukumva ko kuba waragiriwe ubuntu, kuba uyu munsi wa none uriho, kuba uyu munsi hari abapfuye ugasigara, kuba uyu munsi hari abatakiriho ariko wowe ukaba uriho, ubwo buntu ukabukinisha, ubwo buntu ugatuma ukora ibyo wishakiye, ugatandukana n'Imana, ukigira ikigenge. Oya, nagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igihe cya Nowa ngo abantu bigira ibyigenge, abantu bagomera Imana, ngo Imana ndetse ibwira Nowa aramubwira ngo imvura izagwa ku isi, imvura nimara kugwa abantu bazapfa, ubaka ubwato, ubaka inguge, nurangiza ubwira abantu ngo binjiremo. Ubwo bwari ubuntu nabo bari bagiriwe, ariko ubwo buntu barangije babuhindura ubusa, baseka Nowa. Uyu munsi wa none turabwira abantu ngo bajye gusenga, turabwira abantu ngo bubahe Imana, turabwira abantu ngo batinye icyaha, bave mu byaha, bakore ibishimwa n'Imana, barangiza bagaseka, bakayigira ibyigenge, bakumva yuko badakeneye Imana, bakumva yuko ubuntu bagomba kubuhindura ubusa. Aba bantu rero mwene data nabo bahinduye ubuntu ubusa, ariko ngo igihe cyarageze, haleluya, ngo imvura iragwa. Nkuko igihe cyose, iminsi yose tuba tubwira abantu, twabwira ati bene data, igihe kizaza, Yesu agiye kuza, umukiza agiye kuza, nyir'ubuntu agiye kuza, Kristo agiye kuza, ari we buntu bwacu, ari we neema yacu. Uyu munsi wa none kuba twitwa abakristo ni ukubera Kristo Yesu, haleluya. Kuba tujya mu nzu y'Imana tugasenga, tugashima Imana ko Imana yaturinze, ubwo ni ubuntu twagiriwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko Nowa agirirwa ubuntu imbere y'Uwiteka Imana. Nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, isi yose yari yuzuye abantu bari benshi, ariko ikintu gitunguranye, ikintu cyantangaje, ngo inyamaswa zemera kujya mu nguge, ariko abantu bo banga kujya mu nguge. Bivuze ngo uyu munsi wa none urumva ubutumwa ku maradiyo, urumva ubutumwa ku ma interinete, urumva ubutumwa kuri TikTok, Imana iriho iravuga, Imana iriho iravugana nawe, ndetse no mu mutima wawe Imana ikavugana nawe, ariko umutima wawe ukawinangira. Abantu b'iki gihe bameze nk'igihe cya Nowa, abantu b'iki gihe bigize ibyigenge, abantu b'iki gihe bigize indagoreka. Ariko nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, igihe kiraje, wakati inakuja, hii neema haitakuwa tena, wakati inaenda fika, hii neema yenye uko nacheza nayo, hii neema yenye uko naona bure, itafika siku moja itaisha. Abantu babonye ko ari imikino, abantu babonye ko ari ibintu byo gukina, ngo barakina, abasambana barasambana, abiba bariba, abatingana banatingana, abantu bakora ibyo bishakiye. Ariko ngo imvura iguye, Imana imaze gukinga inguge imaze gukingwa, umuryango w'ubwato Nowa yari yarubatse umaze gukingwa, abantu bamenya ko iby'Imana yavugaga koko ari iby'ukuri. Nagira ngo nkubwire ngo ikintu cya mbere, ntuzaze kwicuza kandi warabwirijwe ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none haracyari igihe ushobora kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uyu munsi wa none haracyari igihe ushobora kujya gusenga bikemera, ushobora kujya mu rusengero nubwo hari insengero zifunze. Ariko mwene data, ntabwo Imana yakinze ubuntu bwayo buracyahari. Uyu munsi wakizwa, uyu munsi wahinduka, wakwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo turafata ubuntu bw'Imana nkaho ari ikintu kidahari, turafata ubuntu bw'Imana nkaho budahari. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uko kubaho kwawe ni ukubera ko hari ubuntu bw'Imana. Kuishi kwako leo ni juku na neema ya Mungu. Sasa usicheze na ile neema yako leo, haleluya. Ikintu nshaka kugira ngo mbabwire, nagira ngo mbabwire ngo mureke duhagarare mu buntu bw'Imana.
dukijijwe dutinya Imana twegera Imana mu bihe turimo. Ntibibi bihe byo gutuma wajya mu cyaha, ntibibi bihe byo gutuma wava mu bwiza bw'Imana. Usobanukirwe ko ubuntu bw'Imana burahari, Kristo Yesu arahari. Hari ijambo rijya rinezeza ravuga ngo abamwemeye bose, ngo nyamara abamwemeye bose yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikongera rikambwira mu Baroma 8:31, ijambo ry'Imana rikongera rikambwira ngo ngumva ngo ese Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ibyo bibazo ubona, izo ntambara ubona, ibyo bigerageza ubona, ba mu ruhande rw'Imana gusa. Egera Kristo Yesu, ari we buntu twahawe, niwe buntu twahawe. Kristo atari yaza, abantu bari munsi y'amategeko, abantu bari munsi y'itegeko. Utari wemera Yesu Kristo nk'umukiza, hari itegeko rigufata, hari itegeko rigufunze, hari itegeko ry'imiryango, hari itegeko rya karande, hari itegeko ry'ibintu ubamo. Nagira ngo nkubwire ngo egera Kristo Yesu, hanyuma winjire mu buntu, winjire mu buntu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko abantu 8 binjira mu nkuge, Nowa ndetse n'umugore we ndetse n'abana be 2 ndetse n'abakazana be 2 abana be 3, Hamu, Shemu na Yafeti, ndetse n'abakazana be, ngo binjira mu bwato, ngo bararindwa, imvura iragwa. Nagira ngo nkubwire ngo hari ibigiye kuza muri iyi si, hari ibigiye kuza muri iyi si ihishe muri Kristo Yesu. Inguge ni inzu y'Imana, inguge nagakiza. Igihe uri mu gakiza, itari cyo cyose cyaza, intambara zaza, ibibazo bikaza, ibigeragezo bikaza, bigasanga uri mu gakiza, bigasanga uri mu nguge, bigasanga uri mu buntu bw'Uwiteka Imana. Abantu benshi basubiye inyuma, abantu benshi baraguye, abantu benshi baraca inzira y'Uwiteka, baragoma. Nk'uko igihe cya Nowa, nk'uko Yesu yabivuze ngo igihe cy'umunsi w'imperuka ngo bizamera nk'igihe cya Nowa, ngo abantu barariye, ngo abantu bakoze ibyo bishakiye, ngo abantu bakoze ibyo bumva bakeneye gukora, ngo ari ku munsi umwe ngo imvura iragwa, isi irarimbuka. Nagira ngo nkubwire ngo isi izanyuraho, isi izavaho, ariko ijambo ry'Imana ntiriteze kuzanyuraho, ijambo ry'Imana ntiriteze kuzavaho. Icyo Imana yavuze kizasohora ari ukugumye mu buntu bw'Imana. Icyo Imana yakubwiye kizasohora ari ukugumye mu buntu bw'Imana. Ukiendelea kukaa ndani ya neema ya Mungu, utaona utukufu wa Mungu. Ukiendelea kukaa ndani ya neema ya Mungu, Mungu atakujilia, Mungu atakubariki, Mungu atafanya mambo makubwa katika maisha yako. Nataka sai fikiria, wapi umetupa neema, wapi umetoka ndani ya neema. Tekereza uyu munsi, ni hehe watakaje ubuntu bw'Imana, ni hehe watakaje ubuntu bw'Imana. Ese ubuntu bw'Imana uracyatekereza ku buntu bw'Imana? Ese uracyatekereza ko Yesu Kristo yagupfiriye? Ese uracyatekereza ko iyi si izanyuraho, iyi si izashira n'ibirimo byose? Tekereza mwene data, ndagira ngo mu gihe uri gutekereza, hanyuma dusengana Imana. Niba wumva mu mutima wawe ubuntu bw'Imana bwaragushizemo, menya ko turi mu buntu. Ntukemere ko ibyaha bituma uva mu buntu bw'Imana, kuko ikizagukura mu buntu bw'Imana ni ukugomera Imana. Murakoze abadukurikiye, reka dusenga Imana. Nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Tangiriro ibice byaho hariya 6 umurongo wa 8, yatubwiye ngo ariko Nowa ngo we agirirwa ubuntu imbere y'amaso y'Uwiteka. Mu bapfuye ntago we yabayemo, ndetse n'urubyaro rwe rwarakize. Nawe nagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi wa none nukomeza kuba mu buntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana, kugira ngo ubushobozwe kuba mu buntu bw'Imana nukuba uri kumwe na Kristo Yesu, kuko Kristo niwe buntu. Mu gihe uri kumwe nawe, mu gihe utitandukanyije nawe, mu gihe uri muri we, uzakomeza kuba mu buntu bw'Imana. Reka dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu, dusengeye abantu bamaze gutakaza ubuntu bw'Imana, batagifite ubwiza bw'Imana muri bo. Mana, wongere ubuntu bwawe bubagarurira ubwiza,
bongere bagire umunezero n'ibyishimo by'agakiza, bongere bakomere ku gakiza kuko turi mu buntu, ntibemere kubutakaza, ahubwo Kristo Yesu ukomeze ubane na buri muntu wese, ni mu izina rya Yesu, amen.